All-Party Hills Leaders Conference 6 Schedule Awareness Come Joining Program Tara Aji Arlongboti Borlangso Sarihuti Ansang Sepin Pen Jaime Kedengdam. Lakhain ko raphaw nilip MEC constituency ke parlo Inglong Havar ni phai inkora plipen pini ni phai inkora troxy an awareness ajai mek ke pachunpon. APHLC asong pen akimang Inglong aso ke jogwan longnang. Inglong aso ke longnang ji ason chilong et nang ji. Inglong aso reng nang ji pu kamatha pen kedamtang ni phai inkora pli arni pen dolamara pen nangkar lupang chengsi sang sepin pen Tara Aji Arlongboti Borlangso Sarihuti Inglong Gari Motor Dam un ipinadim si awareness ajai mek lapen joining amai ke padodam. Pinpur dame dolamara pen choki hola anwang thorpulote 80 kalite 90 km doji bonta APHLC asong ke mangalam thoi Inglong arata chini pamenang ji lapen thoi Inglong arata 6 Schedule arlo ke do arat an ke joklap nang ji pwa ke mang pen akeng pensita ke than chepaduk dam lopusi Samson Teron pen than pon. Pinidak Sarihuti ME School alongta awareness ajai mek puthot padopon thulo. Laso amai along Sarihuti polling amai pu anon rong hang pen mai chari ponsi mai along APHLC Central Rap mai pu Rajesh Tisola pen Samson Teron angtong ingti kathar pen chenglok ke ongdung APHLC asongja po mate Inglong aso phan kaching hon asongja po tum chetong dunsi niphai inkora pli pen pini niphai inkora troxy an awareness ajai mek la pen joining amai mesen pen pachun pon. La pen Inglong ke do arat anta pharu ke thomso se arat an bake amena ke do bom asong pen che osi APHLC along nang chepa okdun loputa rap mai phu Rajesh Tiso pen than pon. La pen angtong ingti kathar pen ke than pon ke non ke do bom BJP sarkar kai ke kaning jever ade angchon ke bat kok alam pini theklong lo chingthur piklo pu sita kai ke ta ningje bonta Tara Aji Arlongboti Borlangso Sarihuti atowar ke ningkan kep aprang pen ke wang ka theklong ason thot si tumi pinita theklong bom kachingthur ta ke parlin lo pusi angtong ingti kathar pen than pon. Nilipen SLO A Karbi Anglong News Channel. Tarik koi ra lipen tarik thong kep an le taraji pen Arlongboti Borlangso dak Sarihuti anang tu sang sipin continue panang tu awareness camp la joining program along melong na tumalong la ipesen silong na kapachi ok adun na tum aphai pachini ma laso aphai bangela pulo jasemera bangeni tum abang so program ke deng amai ke deng nang ko kolam thei bangla pulo je lapu Inglong hawarna binanga na dim arong abangke 6 Schedule lam chini nela apet arjulong bom rentilo seta 6 Schedule kopima hal haya lambang lidum pinanga rong atokan lidum thanamong la solong polling station phopen non labang lilitum labang so program kita yang bomolong BJP lapen ke Kongres lapen la konane ke ASDC da dolang mati di la parta hala independent atu la polling station phopen ang si pa ogdun bang pharut drop playing endo lasi ke damtang bang ke hoklo ladak Inglong hawar bang ke APHLC lapuan APHLC fan ke kroitu mabela oi phis tabe non Inglong ara tumta hok chini lo je APHLC a party along yong se cherap dunde jakong hor pidunde pulote kiwang jilang ke Karbi khaila Anglong so khai bang rede lanchole tumalong rida non bang ke bang nang ki jor pilok lo lahailam chini si APHLC fan jakong horang pinang ko busi ongdung Inglong ara tum non APHLC long nang si po odon lo panang jon lo pini ladak ta nang tum thaklong lo ongdung dak ke damtang independent bank ki thuratu an bang ke dak le nang jon dun lap lo pin bang so mai long ki tutel bang kon bak bang kaddu ba pen bang pharut trok ba ke APHLC long non ni tum bang so a program mai ke deng bomong nang si po tang no next lam son tha program ki deng namji chisik dolang wana ke bang jilang bang ke ni tum non ma chingwai belang sita la puson si klem pon bom po non la so dak bang ni tum ke prek chingwai pon pela tak ki klem pon bom ya phan bang ni tum alo bang kisik pon bom lo next program kam la joining program tarik upar lipen ni to tarik thong kep an nal tum chepat non ke dubama sarkar tum ta lek dong lo de Karbi Anglong ke develop pick lo pusi ta nie kong lo nal tum la tarapung pen Arlongboti longhup tang ho lapu Borlangso non Sarihuti
nang tung bang elo nang tung lap pu pen ka develop ka thek long ko pipi la pen ko pipi ki pa phi thek long lo to na so development po phut ha kadi kaning je ke joi pek mate development ko sira tum ke jasemet ke ra phan ka pe kroji phan si body pon bom lo hai sita dak mo bhai nang le pulo ha taraji pen si mai ge na ke to na pan chil kita ni tum hala so ta non pen kan ni senior kan da bang lo ta to ware chila le lang mate chila le lang la son lo sita nilila posona theklong no Karbi Anglong lo ningkan thongke bang bong ta along ta long dim ke la ka atowar si kaya ting chela li pina posona dopi la si development po khu thak pen non la so non ka chari bang sarkar tu bang ke ra phan bang so ka chong thui bang ke ing to non pa pap ta chiru thui pon sin le puji la pen non pang bar da me si ma ke hai tuliram long hang lo ka charli awar sai mepik lo la pen ka ching thur do lo la pen da ke kadok bek aradu anta ing samjin rengdok rengi sike dolo pomen pen si doctorate a degree di sialang chu denglo nongge doctor tulira mo hang puke hang bang adop tiglo nili tum hang ondelang he lasi non het jong ala so gunotso isi la so kangkrung la so asat lang la so ang thek lang allo Karbi Anglong amen ke chengsi puta ang song pen bang de ha ber pen bang aber pen nang ta ke chengsi tu urutang de la ke ha ki jutsi long si dolo lasi Luka Charlie me pin ha aklong si aber si do Karbi Anglong pen akiheno ke ampar ke avelu kwan lo la sona hutsi alang li la so Luka Charlie men pen doctorate a degree ta chodeng hai protang te jong si therak hek thi protang te nili kupi si than lang pakke non ta dara tumbang towar long ma long lema pini hala putara Ingdeng thongke brai si Karbi la medamai ningkane sekamai pi ke paman pon Pinini phai inkoira troxy arni dong mukak rasinja klamalong Karbi la medamai kicheng siara ni paman pon tanglo bangso kicheng siara ni ka paman pon along man peng ke do KAAC EM lunsing teron ahin pen donri ing puponlo bangso donri kang pupon along kachirap dun man peng ke do KAAC chairman Raju Tisoseta cherap dunlo lason si ongdung man peng ke do atum seta cherap cheto dunlo Lason si man peng kido KAAC EM lunsing teron alangli ahin pen don rikang pohut arna mahirju me la pen nijang Karbi Anglong arat ahirju me sita johang pon. Puluni pen bidor sing terang Karbi Anglong News Channel. Men tomon arve ke thepika jok hemrit kana hok la pen iskola hem kana hok. Nijang Karbi Anglong Kopili constituency kaparlo Kheroni Horumati Khola Jengkro Tharve Hidi lapen ongdung arong hemrit kana hokalokot iskola hem anta henopon etlo non hejong porphai isira chitim pen hini malom apor men tomon arve ke thedut ajok hemrit lapen iskul kana hokpon lapen towar anta thengpi bablap lapen meri hing ari anta thengpi bablaplo bangso jok ongdung aratatum ahemarit kana hok dolo lapen jiriso Jengkro English ME School Kadom Teron P Memorial English School sitame rupon etlo. Iskola hem kana hoka jok o somaratum pusitame class abang guti det po pusi thanbang ahin pen pachinipon. Lapen hemrit kana hoka tum pusitame sorkara tumaphan kisung ke pho atum nangrap tha pusi ningjepon. Kheroni pen kamsing dera Karbi Anglong News Channel. हम तो गरीब है हाँ काम तो कोई बात नहीं है क्या क्या नुकसान हुआ आपका? हमको तो सारा सामान है हमारा भीज गया कौन सामान बताएगा ओढ़ना बिछाना सब भीज गया क्या नाम है आपका? सोनी Ahiring tangkring pen hemme chodet. Nijang Karbi Anglong kaparlo Kopili constituency arlo hajaga pher arong hemme chodet. Labangso meke chopon lake Kheroni police station kaparlo hajaga pher arong hemme ke chopon. Jangmie cheklo inkoira trok ajo por phai krei sira minute thongkep malom pusi pachinipon. Lapen meke chopon det abang phomen Sri Munus Kumar Chauhan bang solong kana hokdun. Motor chainonga gari bijon krehini gehu nokesora mesin lapen noklangating anta mecho pondetlo humporti angton pen sika lak isiba lakni andoji bangsome kicholong lake current connection pen pusi ratatum ningjepon lapen tebok terai ronga soratum cherabdun seta pamep un edetlo lason si ratatum kaningjepon ke fire brigades le duasonte meke cho hem aporateng pen pamep unjia potlo pusi pherangkia tumafan pachinipon Kheroni pen kamsing dera Karbi Anglong News Channel.
हमारा जैसे हम चूल्हा मिठाई घर में सो रहा था और उसका बाद जब आगे का आवाज़ मिला है ना तो हम आया तो भतीजा को जगाया, उसको हल्ला किया कि मतलब आग जल रहा है, तुम लोग कहाँ सोया है क्या। उसका बाद फटाफट हम 2-4 गोरू था, गोरू निकाल दिया और उसका बाद हम लोग आग उनको बुताने शुरू किया। देखा है कि करंट का जो मीटर उटर है सब जल रहा है। उसका बाद तार और हम लोग नोच उच के बिगा है और मेरा घर है जाकर फिर क्या क्या नुकसान है? नुकसान तो बहुत हुआ है, मोटर जल गया है, गाड़ी जल गया है, मिठाई जल गया है, घर जल गया है, बकरी जल गया है। करंट कैसे आग कैसे लगा? अब कारण को हम लोग कैसे बताएं, मीटर उटर तो सब जल गया, उधर से तो आगे पैदा हुआ है, निकला है, उधर से जल रहा था। पुलिस विभाग आया क्या? पुलिस विभाग को अभी हम लोग खबर नहीं किया है। हम लोग को मोटा मोटी 3-4 घंटा लग गया आग बुताने में। 12 बजे रात को आग जल रहा था। तो तेनेका आमालोके राति गम पोৱা নাই যে কেনেকা ৰাতিটো জুই লাগিছে। ৰাতিপুৱা আমালোকে গম পালোঁ যে আমাৰ গাঁৱত এই হাজাগাফাৰ, আমাৰ গাঁও এনে ৱাটিজৰ নম্বৰ 2, গম পালোঁ যে হাজাগাফাৰ এৰিয়াত কাৰোবাৰ ঘৰত জুই লাগিছে। আহি পেলাই দেখিলোঁ ৰাতিপুৱা গোটেই ধ্বংস হৈ পৰিছে, গাই গৰু ছাগলী, ইঞ্জিন চিঞ্জন মটৰ চটৰ। জানামতে আমি এই কাৰেণ্টটো মটৰ দিহে ওলাইছিল, কাৰেণ্ট শ্বৰ্ট কৰি পেলাই জুই লাগিছে আমি জানামতে, মানুহৰ কোৱা মতে। আৰু এইটো চাওক, এইটো হ'ল কৃষক বহুল এৰিয়া, চাৰিওফালে মানে কৃষকৰ খেতি বাৰী চলি থাকে। এনেকুৱা সময়তো ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং খেৰনি থানাৰ অন্তৰ্গত এই ইলাকা পৰে। কিন্তু ইমান দিনলৈ থকা সত্ত্বেও আমালোকৰ ইয়াত ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ ব্যৱস্থা গভৰ্ণমেণ্টে কৰা নাই, যিহেতু কৰিব লাগিছিল, নহ'লে আমালোকে ৰাতি জনালোহেঁতেন। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি পেলাই আমি প্ৰশাসনক আৰু আপোনালোকক খবৰ জনালোঁ। আৰু এতিয়া চাওক, দুখীয়া মানুহ হয়, একেবাৰে বাচা নাই, তাৰ মটৰ চটৰ ঘৰ দুৱাৰ চব জ্বলি গ'ল। যেনে তেনে গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবিলাক আহি পেলাই ৰক্ষা দিলে। আৰু এতিয়া বৰ্তমানৰ যিটো পৰিস্থিতি আপোনালোকে দেখি আছে, মিঠৈ টিন কেইটাও জ্বলি গ'ল। এতিয়া ইয়াতে ঘেঁহু ৰাখিছিল হ'বলৈ, জ্বলি গ'ল। ইফালে পাকঘৰৰ কেইবাটা বস্তু বাচি থকা নাই, তেনেকৈ গম পোৱা গৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ পৰা আমি অনুৰোধ, অনুমানিক চাওক, এনে আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ তেনেহ'লে কাৰেণ্ট এইটো মটৰ চটৰ মোটামুটি ধৰক 1.5-2 লাখৰ মান সম্পত্তিটো ধ্বংস হৈছে। ছাগলীও আপোনালোকে গৈ পেলাই চাব পাৰে, মানে আধা পকা হৈ আছে ছাগলী 4-5টা মান। এটাতো মৰিয়ে গ'ল, ক'ৰবাত হ'বলা পুতি দিছে নেকি। ছাগলী ক'ৰবাত এটা পুতিছে। ঘৰৰ মালিকৰ নাম কি আছিল? মনোজ কুমাৰ চৌহান, মিশ্ৰীলাল চৌহানৰ নাতি হয়। আৰু এনেকৈ ঘটনাটো ঘটিছে। আৰু যিটো এতিয়া আছে, যিটো কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে বৰ্তমানত দেখিয়ে আছে। আৰু আপোনালোকৰ পৰা অনুৰোধ জনাম, যাৰ যাতে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যদি কিবা এটা সা সহযোগিতা যদি পোৱা যায়, তেনেহ'লে এই দুখীয়াসকলৰ কাৰণে অহা বছৰ চলিবৰ কাৰণে কিবা এটা ৰেহাই পাব যেন